Office Deputy Commissioner East Khasi Hills kalapan long ya kajingalang jogi rang bashnong na East Khasi Hills ribhoi bat West Jainti Hills haka arpu khandai tarik leber halor kajing thumu jang ka sarkar ban penlong jaka thenyut hanong hali East Khasi Hills hadian kajingalang ka kong RM kurba DC East Khasi Hills kalaya thu baki rang bashnong kilapan pau kajing siir kiban mi nakani ka jaka thenyut ya ka wa ken kalaya thu ba kalabatai sani ya kajing thumu jang kani ka jaka thenyut kalaya thu ba kinong yalam shnong kin pensngo thu ekipat ba halor kani kajing thumu ki officer na urban affairs but na pollution board ru kin hiar shakishnong ki badon saudong kanong hali ban batai bat ban penshai bat ba halor kani kajing thumu jang ka sarkar uba super ngat president ka sunjuk kinong sanshar wa indo ken ulaong shanya ya ka sarkar ula ajing mud de bandon da kajing ate kular ka bas kem shwaban sedang ya ka project ulaong ya ka na kawa ken lapandon kam da ki khat san shnong ban bang bandi ban rap ban riang bat bun ki weipat ki jingdon kam jo ki breu hasilan ter kani kawa ka kongkur ba kalaong hadin shi benai en ya kendu biang habala ya habjing mud habaro kilyang en sa penlong da kajing atai pat ba public hearing halor kani ka kam kalapan kun kani ka notice jang ne la sam da way ni department but ni dong issue yo small kami yo ni kami ikut kubo de ngatai ka ta khndiat ka la pendeko ai kani ka kam namar ba kumbangi julong ni ka district administration ni pre jan bahabat kishno de hanging ni yo I ba ka don jin deko khndiat film ladan kata ka jin tip kishno sure ka por ki ru kita shoot mentah hadin ba ka notice nama misngo dan kata kejing kusai yo kadon gunu makla maka tai ka ande kasir mani komo kane ba public hearing bobo kene gadi ba di hangan ni ga bani kom yo I ba kadon kejing kut di ni na yo de ta jing ha ba kan ba bani khat fe bishno nang ba ni la ban suto ya ki kidan ni am ta jing kut na jing bit but mission shi ka kadon ga jing kut na jing kina mati kam yo I ga ta notice personally ha bishno ganing suwan daga kubor de ani kanong de ai ba so ni ha but na ta nila ekran kiru ki don ta ga jing so puntahi but mi okay dingina ay origi shi na ba kimya tai ha posno but na kalyang kumang shurfit mo di kidan ki niki officer urban affairs bakin nitin shy but pollution board but urban affairs kini shy kishno ya nam ta kan ka project nang bakin so to ba Hatu pi kung head ng district ato. Nakaliya sa nga mabay di district office na ban pili kay district office nga ba nang ni siya kamat ba nadadon ganoon ka kam gabi day ba kidi man pitip an ang if had district office ni undang ka issue kami na ba pada so Kung sutu na kiwing department ato pin direct na may gigitan bahapo kata hapo district la jong na man de kata konflik dekat tiro la yaki surok ki batwa na ka por ka porte kai ka banjia ya ka jungiro ka project la da gimi kren shai menta impat shania aru menta so Hatu kon ban me ngwi jikli ato pin pan pada bandon da kada agreement ka ban sign hawai de pada project Ashwa bak sokar kan penlong ya ashwa bakan lada ja nomor shwa ka taro kan don shwa ka discussion la ne kan don ka awareness program wa ka bede ka kontak kajing ya day ka bajan padang ka office bat ngi kishnong ki badon sodong e ka wa amkan kandon so kajing ya kren te shwa bangan koi se ka taro kala don kam shwa ka awareness program ka babiang hadin kata ondong ila shairu nginom pat pediang la kam don ka agreement namar ngimshanya bale se ka jing ikut ka tin bat ka kam la ban kam gede ngi don kam ban don ka agreement ka babiang hadin bangila smutu shaya ka kam kamut kumulong menta ta halok to kajimbatay bor sarkar habai de betul berjaya subni lang mentan hoy kumbalong menta nganitu ipi hajing sha kana ka nagaleng jong sarkar kila mud bed ban pelong ya pulbi gering haga atrik tengre nagaleng jungi ngila bu ika bikshem ngiong nilong syok hado kata hag bangim sim lalong aware ya kana ka pulbi gering ba penlong atrik tengi khot yang kana meeting la se mentang wan hang ne haga meeting kalong ban discuss ban ai kata jing sha habai de kana ndai DC la pan panaba kan donro ko pulbi ge atrik te halo kane nagaleng jungi ngila pan pau ge jing bat habakut hi ka government nagaleng jong ka DC bat ki naga tenat urban kila
postpone no ekane bat kila keren dak basai bangin pansange no sautari kanom longshu kane artari kanom longshu kane public hearing te kila postpone no haki wei pat te ka tarik 4 panbana kin sale in detail chua dak kadinya snutu bat ngi kisnong la batha ro yangi bangin lek ban batai kini kijing batai ke bla yo mentah kisnong lada sngodon kamru bakini kitnat rekam jong ka office kentuk naga urban bat naga pollution control board kila banwan ban ya penilam hakisinong kitau gijongi ban ai ketek jing syai babnya namar ngim la ban pediang lesi pajbaru ban batai mangi kinong elam sinong lesi kandon kajing artatin te ngidon kam yeki bakin wan ban ai lang e kajing syai naga benta kanega project nang pajba kin syai